ameneka ikirahure ngo ndagukase ameneka ibiki ngo ndagukase je abamabuja biki gihe kweli je kweli nzoga kora mugabo je mabuja arandumanze kweli ibirahure bimenetse mama ngo ni kunkata ibikombe gutyo yabi ibirahure ibi bijojo bimeneka na gake ho dameneka byagira iki je ntazo swa kugara bangwa gira nkate cyo tuzoca tumanyagurana kweli what urabona ishwi n'inkuru uri mu misozi ntari gakweli abazungu nabo mama none kwanza noneho maruja niyaza ndamara kuri aho rwamenetse kandi agishikana marati bonjour none reka tubone ashnigiye kweli niho mabuja jewe azonyirukana je tuzohagana kuko je ivyo birahure bimenagurika ibikombe ibiki jewe sinzovyemera pum waya kweli yes nzobisabirako none ndakunze kuza ahagara kwa ukajyango fasha mana fasha kwihangana hewe dawe waremye isi n'ijuru oyaraba akazi ntigatebuke ibirahure biguma bimenagurika none jewe ngiye kubuwande fasha mana fasha kwihangana oya ni hatari kweli mami bisahani ngo bambara ishwi wow ibyo hariya muhira by'ibiparasitike nk'ibi uru niho gukoroka ntirumeneka ariko nk'iki ngo n'abazungu ni byabo kujuwa nere planteze pourquoi impamvu egara zoza aritonda sani ramenetse nguranga ndagiye gukata mama ngunda ngumvira kugende none ni hatari kweli oya sabirako mama ngo ye ngo masani none ibi wachi hoyo tabwe mabuja abandi bavuga sabwe bavuga karame urabyumva amasahani yose yari mu kabati yagiye amwara ahantu arimo ndayoza yandi nayo yaramenaguritse ibirahure nabyo byagiye kuna na kimwe mbona hariho ibiriho n'ibindi byabwangaguritse ibiyiko nabyo byarenga 1000 amafurushi yaterenga 200 yose yagiye ibiyiko byo by'imbeba zarabiriye imbeba yakikiyiko kanga no wabiriye imbeba zabiriye nigikanura n'ikirahure caramenetse hano kuntu ndeba ibirahure byose byahize mu kabati urambwira aho wabishize kandi nta n'amafaranga 100 nza kuguha kugira ugende iwanyu utampembye ndaguhemba ibiki urampemba nyene nta ni 10 nzaguha nabikubwiye uzaya matu nayo nzaguha numva ko gisa mpemba none nta ni 100 nguha wow nta ni 100 nguha yose ahwanye n'ibyombo byose wamenaguye burya mabu wabimena ubona je burya mabu je najewe kweje kuko nagukoreye nongenda gukorera kandi bisaba yuko nukuri jewe nukuri neme simba ngaho utampaye n'ikingoro kwe jewe simba ngaha kwe urakora iki jewe makumpaye nukuri ndakubwiza ukuri kwe mukanya urafata yakuze niko kandi nta ni 10 nguha ibyo ni ibyawe kujua planteze pourquoi impamvu egare kumpereza agafaranga kanje nta ni 10 nguha niko nakubwiye nta ni 100 nguha nawe indira wumva amabiblia bakaja gusenga ngo barakijijwe bagire barataha bagashike muhira bagashika batoteza abakozi babo ngisaha nirihe ngo canke yamenetse ndabakase 5 namwe bamabuja namwe badatabuja mureke gutoteza abakozi banyu muramenya ko umuntu wese aruyundi ndababajije kandi nkeneye inyishu yera none ntabarunabire reka ngo imishamba yawe je nuvire abantu ndabire mabuja bikigiye kwe shani hatari kweli fatwa yakuzanye rayize mbona nomero wambara zo musi y'ikirenge none na mahera nari jana ngo ariko nakubwiye nta nzana nguha byahwanye n'ibyo wamenaguye byose fata inzi bigenda
yakuzanye urayizi ariko kweli ntimuzoza mw'ijuru n'ukuri genda wa mama karaheze karatobotse niwe ngiye kwirera ruguru maze mfate isukari